nyamukandagira ya nyayo irangwa n'ibintu bitatu. Iya nyayo icyambere igera n'amafaranga menshi. Icyo nicyo cyambere APR ya nyayo. Ntago uvuga ngo APR ngo yakoze rokare y'umunsi umwe ngo yagiye kare ngo kugira ngo idakoresha amafaranga. Undi APR ya kera akoreshaga amafaranga menshi cyane. Menshi. Ubundi kipe zikize niko zibaho. Umva ngo mani ngo yarahombye ntaribi. Kipe nziza zikoresha amafaranga menshi. APR yaje gutumya imyenda muri Adidas kagura kit mu bihumbi 200 zihumbi $200 by'amadolari mu bihumbi 200 bro. Ikazana kit zivuye mu ruganda muri Adidas mu Budagi. Uzabibaze kamarade yarakiriye sije batumye jezi z'ibihumbi 200 by'amadolari zirabura. Adidas aravuga ngo ikipe muri Afrika igura jezi z'ibihumbi 200 ntago yazibura, reka tuyohereza izindi. Barazibohereza kumbe ni kwa kundi cargo zitinda nyuma ziraboneka. Adidas aravuga ngo nta kibazo nazo ni muzohereza. Yari ifite peri enye za jezi zavuye muri Adidas. Cyakabiri cyanya mukandagira iyo ubukene bwashizemo imeze neza ifite amafaranga menshi. Nyamukandagira igira abakinnyi benshi beza n'abandi bakinnyi beza bo kuri bench. Biri ujya umva ngo abakinnyi ngo APR ngo igura abakinnyi ngo bagapfa. Na Real Madrid igira abakinnyi barya bench kandi bakomeye. Kipe ikomeye igira abakinnyi barya bench bakomeye. Ubibaze witwa Julian Alvarez yavuye gutwara igikombe cy'isi muri Man City rya bench haranda arakina. Genda waze muri Man City uburu urwembu cyeba ugenda ariko ubizi neza yuko ugomba kuri bench uri ake ukina muri national y'Ubuholandi uri kuri bench. Bino wumva abantu bavuga ngo APR ica abakinnyi, ikipe zikomeye zigira abakinnyi bakomeye kuri bench. Real Madrid yageze kubaho ifite abakinnyi ukazajya uvuga ati harakina nde ninde uri bwicare igihe cy'abagalactico abastari gusa. Nicyo kikwereka ko ikipe ikomeye ufite ingo z'abakire zibamo ibyo kurya n'ibyo kumena. Igomba kugira abakinnyi yaguze bakina n'abicara. Abicara kandi nabo bakomeye. Wimbwira ngo abana ngo bazarya benshi ngo bazava muri Marine. Iyo si APR. APR yabaga ifite umuzayirwa wicaye, ifite umutanzania wicaye, ifite umurundi wicaye, ifite abanyamahanga bakomeye bari mu kibuga. Iyo niyo kipe ya APR nge namenye. Ntago umbwira ngo kugira ngo tudakoresha menshi ngo harakana kitware neko muri Marine ngo gasimbura Claude. Iyo si APR wowe. Hagomba kwari umunyamahanga urya bench. Ubihemberwa uraho gusa ufashe imyitozo kugira ngo Claude ahora n'ubwoba. Icya gatatu kigaragaza nyamukandagira ya nyayo ni Nyarugenge. Iyo nyamukandagira ibaye nyamukandagira nta muntu ukoraho ku mahoro. APR yabaye imyaka igera muri 5 ikazajya isezererwa mu marushanwa ariko Nyarugenge nta muntu wayitsinda. Kuva ku gihe cy'aba Jimmy Gatete na Basirengo bataka ukaza ku gihe cyatatsemo Boire ya Joseph afatanya na Basirasu, ukaza mu gihe cyatatseho Victor Nyirenda na Chokepo Musoya, ukaza mu gihe cy'aba Lionel Sempre bari kumwe na Bakarekezi. APR nta kipe muri Champions League yazaga kwikandira Nyarugenge. Hani Nyarugenge nyamukandagira nyayo ikunigira mu Rwanda irakubwira ngo ni ikipe yashinzwe ku murindi n'inkotanyi ihita kwicira hano ubupfa nta ubuvirira nta gukoraho. Niba ari ya nyayo rero Jangwane uze kubinyereka uyu munsi cyane kabisa. Ikipe ya APR igiye gukina ariko n'urwego rusumbuyeho ku ruturundi muri Afrika kuko Pyramide yabaye ya kabiri muri shampiyona ya mbere muri Afrika. Al Ahly yitwaye igikombe imaze gukina finali 5 za CAF Champions League muri 6 zeruka gukina. Ne equipe ifite ibikombe 10. Arahiri nayo iri kwa Gor Mahia irajya kunyagira kwa Gor Mahia yikure mu Gor Mahia bugiretse Kogaro no gukuramo ikipe na eri Mereke yindi twabonye muri Sekafa byari induru. Ijya rero ku ikipe ya Pyramide ne equipe imenyeranye kuri profile z'abakinnyi ifite nimero 3 yitwa Mohamed Chibi. Akina abanjemo mu ikipe y'igihugu ya Morocco. Mohamed Chibi iyo biterwa cyane cyangwa niyo baba bakina n'equipe nini mu gikombe cya Afrika hari Mohamed Chibi. Niwe watanze assist nyinshi muri shampiyona ya Misiri. Assist 9 sindi igitego kimwe. Ni shampiyona ya Misiri mo ba Ahmed Zizo bakina muri aya makipe akomeye. Zirimo ba Ahmed Taufik, zirimo abakinnyi b'abawinga bakomeye ba Persita n'abandi. Niwe watanze assist nyinshi muri shampiyona ya Misiri yitwa Mohamed Chibi. Akina ku ruhande. Mustafa Fati wowe uramuzi. Uramwibuka Mustafa Fati? Cyane. Mustafa Fati umwaka yatsinze imipira yatsinze ibitego 4 APR umwaka ushize nta muntu utabyibwa. Aracyahari. Ntago agishotera ntago ajye yinjiramo.
hari umunyafurika y'epfo nyuma y'iza rya Fiston Mayele basaga nk'abamwirengagiza witwa Fagri Lakayi rutayizamu ariko uno mwaka nawe yazamuye ibitego kuko yatsinze ibitego 9 nuwe wa kabiri watsinze ibitego byinshi mu ikipe ya Pyramide nawe ubona ko agenda ahabwa umwanya umunsi ku munsi nawe n'umunyafurika y'epfo witwa neza bose no kumenyera hari umunyamoroke baguze $1,700,000 by'amadolari witwa Eric Cariti bamukuye yari kapiteni wa Wydad Casablanca imwe yatwaye Champions League ya 2010 baramuguze $1,700,000 by'amadolari ya 2010 nakanga amazemo imyaka 3 arimo arasoza amasezerano Mohamed Eric Cariti akina hagati mu Wydad yatwaye 2019 kuko chimache bakigira rero za ebyiri nejo na cyagiye yari ahari ni umusore ni ekipe imaze kumenya kuko ntigeze itakaza abakinnyi wenda bro irimo ni Ibrahim Adel umusore witwa Ibrahim Adel yabaye umukinnyi mwiza w'igikombe cya Afrika cyo imyaka 23 muri bashaka tike y'imikino Olympique muri Jeux Olympiques zabereye mu France Paris yatsinze Espagne batsinze Espagne mu mukino usoza itsinda yatsinze ibitego 3 muri Jeux Olympiques yifuzwaga n'amakipe akomeye Ipswich Town yo mu Bwongereza ikipe ya Rangers yo muri Ecosse Getafe yamutumiye no muri medical test baramukomanyiriza ntiyajyayo bamwima akajyayo mu ikipe y'igihugu ya Misiri ejo bundi muri match ya Botswana yinjiye Masimba yatanga assist mbere yaho kuri match ya Cape Verde yasinze igitego n'umukinnyi bavuga ko Mohamed Salah yigeze kumupropose ikipe ya Liverpool Pyramide irabahenda babati ngo twagura umukinnyi tutizeye w'imyaka mike uvuye muri Afrika ngo tumutange izo miliyoni murimo kuduca kuba yacaga $27 z'amapound Pyramide irahenda Liverpool ibivamo ni yitwa Ibrahim Adel n'umwe mu bakinnyi beza bari muri Afrika Ibrahim Adel yarivumbuye yanze kuzana Pyramide ntabwo yigeze azana Ahmed Fati baguze muri Al Hilal bamuguze vuba ntabwo yigeze bamwandikisha kuri liste ya kafu ndetse n'umusore witwa Mohamed Reda Bobo nawe ntabwo bigeze bamwandikisha hanyuma APR ini inshuro ya 14 ariko nakuvuza umusore bita Brati Touré ubanza mu ikipe Ramadan Sobi we ko akari umubencheri nubwo yaguzwe $5,000,000 z'amadolari simugarutseho cyane ariko bencheri arya bench Ramadan Sobi ni umubencheri muri equipe ya Pyramide ntabwo abanza mu kibuga ariko kubera ko Ibrahim Adel ashobora kuba atari buze ushobora kubona bakoze kubrikora nuko bashaka igitego ko Pyramide gahunda yako ko babisika ikibuga ari icy'ubwatsi bakaba bisikori bakine mu masaha aho niho nshaka kwibaza Sami bari bukine mu masaha wavuze ngo umwara busa 10 abakinnyi abone kujya muri iyo ntuza Ahmed Shena w'umunyezamu ntabwo mutinda wavuye muri Zamalek umazemo imyaka 4 umwe mu banyezamu b'ikipe y'igihugu ya Misiri ndetse nabo ba Touré n'abandi batandukanye benshi bari muri equipe ya Pyramide imaze igihe kinini ikina Fiston Mayele nakubwiye ngo imikino 6 iruka amaze gutsinda ibitego 7 muri match mbere yaha kigera yatsinze ibitego 13 ariko uyu mwaka muri champion yagize uruhare rw'ibitego 22 assist 5 n'ibitego 17 bitarimo penalty